TV West gen program Reeba Ahindugire nakushimira umunongo washyiriho kandi program Reeba Ahindugire nebero hizo bari ya Sunday shahina zeciro garuka mu rwa kabiri shaha mukaga gwihangwe kandi aha program eji tuba tuyina abantu batarakushana bamwe batara bamwe na bamwe abantu abinembo zabo abantu aborukura okabura gumanko kuabora abantu aborukujecwa yegaho ndi Betty Komujuni hazerizo banatayo mu district ya Mitooma umwanya ugurkwetwarwe nkanja omuri Mutara kandi muri Kyeibaare district nagamire ngo Mitooma natayira umuntu omushubuzi w'amano ranganwa kandi omushubuzi ogu no muri Isa kandi omushubuzi ogu ni Dr. w'ebitabo muntu ogu nayitwa Dr. Mugasha aho abantu bengi barakumanya nka BEMUGA nabwene rizoba nuja kumanya ombwijwire bwene ntakusibizeyo reka mwakira program nakushemerwa mnonga Dr. ha program ya Reeba Ahindugire abare komujuni na team natwenda kumanyaji other than okurizi na BEMUGA no witu zakashari erizina nturuhurira turumanya konka twenda kumanya niwo hombwijwira abazire bawe nbahi ukazarwa mwaka ki nensi yanyu yuwazarire muneha yabare komujuni na team well kamaze ngambe kintu cha BEMUGA because BEMUGA ni cyo bantu barakumanya exactly BEMUGA in short is Mugasha so Mugasha tuninga amazina ganje nage ha mu company okay icyo nkakikora nkabane ngenda ngo ntakashwara abo kurashwira mu company etabugenda mu maisho nkanje ko nashwaza amazina ganje nashwaza n'ikikakito okay and because I had nganye passion na purpose so nari bikintu nakikora cyarugamo okay so nyoro banyeta Dr. Mugasha aha exactly aho ra no nazariro about 60 years ago. Okay. I'm now 60 plus years. So kazaruwaha abazire banje the late Case Mugasha akawari church elder akitwa bukuru ya fahamu yaka chenda my mother passed on lay canon Kezia Mugasha afire myaka chenda na mukaga rurire rahanga kampereza chance yo kureba abazire banje nabota nabane nacaringa twazana kandi bahumura tinkagera ruri ngo bakafa mazum so obumuka okori omwana wakangahe mwana wa mwenda ni wa mheru ninga haro bakagaraka abandi kababera bakunkurata omwicho gumamure barusi rusatu no rukutura ha kandi abandi nagweno erast born abandi babiri bakafa okay then abandi abona bunkukurata nabo baro baruhu kwa apart from one girl nawe nawakafa okay yeah so hatko kwijukaje obumwabe mu rubato ningiwe rukuza kwitegerezo gozarwa ekayanyo kwihaho kuba kanisa umbientasya hacharaho mukamura abantu bamuringoke bueno icyare cyo kukireba by then tukaba twera hiyo ntushana yabo kuba all around bakaba ari abantu batwitorire eventually bona nija na shifting abaza handa abo kufunda konka there was that akaro kintu cyabikiri so unique parents bitu abo kugira ngo bakana bakakora mu kanisa so bakaba no ba so strict umwana ataro kuzo mu dance umwana ataro kunywa marwa umwana ataro kuresa umwana ataro ho mwenu kandi ogwe most of our surroundings abantu bakaba nyuma rwa baresa. Now this is again another interesting thing. My father kabanaresa
okay kuri so kogenda ugira inyungu mutera umuriro ugutekaho ijo kwasiro tumereza ta testing ho kureba konka kurebe noresa niwe my father kana nyoma Araganywe bya serious konka gamarwa kuko yisiza agamarwa go bakara tonto bakara babwiye to mbisi umugwe kagukora special kandi tugira ako nitwe tuganyuka nizo twabetuga kayanyogeye nyuke tuganyuka tutema tunyuka tujya kunyuka tugakora tugata konka garebe ari binoganya kandi cyuruga gata warga kweza hati ubwe butakabire ibi byo kubuza hato mugenda akutuma kuza kwita abanywana bo kujya kugera ki kunywa muzaha banywa mu baganira mu bagira mu mbatekera so that was their life so kuyabiranywa akatasinda kugira ngo yabasinzire ni mwe mbasa kwe yamunyweho no akaguma rusoba nabareba umanyamuto kwa abantu by then kuba kakurika structured bukuba bakabanyura umaka gawo wareba banywa barya bashemererwa mwe no gusinda kwabo kukaba kubukushemererwa konko kota kubaza kushaka umuntu natera umurenge manya mwarwo kumanya ngo byaje nk'ibihagire binkoreba abantu bagenda nubana kandi koko nakugambira agamarwa ningiraga kabagine mubo kajya bukuba bakaba bageta ngo ni umbisi nogira umugusha bakaba batago kukaranga kwiragura mnonga kagura byakacyam anankane bagusa hatagate baguteka umnankane so harga mama nka testinga nko kufukuso kugira uto testingaho gaga y'umnankane gaga kiri umuntabo umbwato testingaho mpora abona testingaho katega kagaje kushaningera mwe kunagize ntunabyamaha kabyama mutumba banyeta kuronda ncwamtwe bashanga nto mutumba gakansiza gakansiza baitu it was a very interesting society by then okay yeah so umuriyebyo wija wazari yaro mushomero kandi washomera hi ati there akaro kintu cyanje na my father akaba nankunda mnonga haza ija yankereza abantu bona kan imagine abantu bona bazo mwishomero barabato nyuka tandika nasare nyine imyaka 10 wanje nasare yes kandi ubutari nasare cyacu school akawozo mu cyacu school deri kirgo mu cyacu school azo mu P1A deri azo mu P1B ati nyene ngo imagining deri hato zo mu P2 so nyumba atobe nasare koje kuronda muki kashin ko that was I think cyacu school me kugenda you know rubaho kuko ugenda jiro mu orwetwara ni ugenda nako akabaho ko kwingana na this karanka about this ni ugenda ko gwasire nacho cyoka ikababa akogena na muhogo muhogo bundu watabuka ugira ki so ukarya okeriro shanga ukarya ugira shanga tine cyokani so the reason nacha tirubo ishoboro ukuzire that my father hakaba inende rero my father akaba ine mu kintu cy'uburaro akaba ari mixed uburaro so akayinende aza nyowe natural nkuruga imyaka nk'ibiri nkaba ninkunde icwampe nkangera n'icwampe ari unabura nkabura nazo ubije bandunda nkaruha nazo kumshiki nabyamba bije bandunda so nkagire iryo passion nyingi ahancwamutwe ija yanyita n'izina yango bizina rukweta kabushija meaning mwe no muntu takutina so hati nagumira umuntu wa mutwe okuza kuruyarazinga kayine myaka 10 ngazarwa 62 natandika church school 72 yes class ti wabeno kira class yo apana kandi wenyene ibintu mutakuba bwe 72 amina rigere kuhamba nejuka ataroho abagire kwatura umushoro baye batari mu ishomero so bashije bakuru bashurira bagize ate bija yone nyina bintu mutwe parete nyina bintu muto mu class so abashije bija bakabashita amatuka tushamakira ngo
bahugira umushoro so I was nabanyineka nabo bashitama ahabirago batinura umushora heru ishomero ryabahwera ryabashirudi ishomero ryabahwera bakimara umushoro gucurgaho bagaruka bakabagira ati bagona bije batshanko P3 bashanko P4 that kind of stuff. Okay. So mukamushomera nkahejo church school was a Kyeibaare ho chachi numutwe twazi umchachi numutwe tushomera ejo nakane kutwaherize then twaza Kyeibaare primary school now which is at the Kyeibaare senior girls school then at primary wakajindura bagiteka seraho so nunashomeraho 7 years. Okay. Then bwanyuma ya primary kunaherize primary orebe nabore ngaba mpikire bagesere butobere. Okay. Konka obwe that was 81 nbwe batanakira amashomero agaga by then UPC bakabageta UPC schools za Ruhinda za Kizo baga amashomero gona gatanakira by then. Okay. So akaruhente nyingi my father so aho itwe naitu twabetwe kora tukatakageraga mukozi ngo no mukozi wente tukatakageraga mukozi ngo no mukozi w'urutoke tukatakageraga mukozi ngo no kuteka nitwe twabetwe kora ekayitu na mawitwe na tatitwe kwekwe byo kwinga uburo twimkize kwinga kwekwe byo kwabente tuzomonte kwekwe byo kurya kayiso tukatwimuka twekora so hati kuba kuranka bagira ngo nze Ruhinda Ruhinda nyanga because nanye kandi nizere ngo natunga chance hati mbuye nanye nakurwa umwaga gwente wayitegereza nakurwa umwaga gwente nakurwa nanye muhanyi mbuye nanye ngende uko hari cyo nabentere butobere konka ba my father yatanga hatunoza hi nogumano gira ki noja no ndebe sente nangwa cyenda kwenda kumaza kunkora kubi so hati wakuna arigireho after nke month nyangire kuzayishomero nzayo bityo okay nkayikinye bwerwa gabirwa my brother by then akaba ari mu senior positions mu government ashabira umwanya wa saza chief so hati nyonda kanira no wishatse. Okay. Ndara no wishaza kurungi nshanga yakayi no muhara arabona ari umutsiniya wanda no mutabani so twine tukati umutuzo mu rumwe tunga company suma marra 4 years yes Ruhinda aya sapayini. Okay. Yes bunga Ruhinda za kitagata bera kitagata ufite amayikesi ngira ngo rekaze kampara ze nanye nze kweyi ubu kagenda rukuza kushoma ari ngo kagenda kuza kurondemera Kampala. I just ngazana imagining a lot of things. Najira konka hatiriza my father na pushing umuntu na pushing tukarutoki rwinyi na isamarwa mingi na isa by that time akana chiso mweningira ebintu kuntara bishangireho ubwumvishije waza kuntayinga ibintu bye nyowe tinkabireho nangashi niki kinakukora nkongera ibintu bibigizire ki ebiro bitare bugira ngo ngumire mu the same environment many endeavor the same things endeavor the same people so nyowe nkasharamu akayizerora rore atateze kwakira ibitoke otyo nyo nasharamu nakwata kavera kanje kari muri sati zanje ibiri akavera ka plastic nare mpare zanje bizitagukire nebikito byanje bitabikuzire nyo naza bitagukire kugira ngo nibyo wabiri nyine ninga zinabinyika kandi zinabinyika nyo kajwara nekito nyo museni yaziri by the way biyasigara ko tahakagere kandi ndingane mtuma hutamze bigere ngizaha kamite no musini ya mukamu kitamze bigere ngajwara nkito kandi nabwo sinapa ezinatirize first time kujwara nkito ndi museni ya 3 icyereza tumureho mutugaruka.
Tukiriha program rero Ahindugire nakushimira mnongo wagaruka wabanitwe watwegeta heda chikeje bari kwija kandi jino program ikubereho buri Sunday shahi naziciro tayari ntwa twashitiraha kukuhisiyaho abantu batari bamwe na bamwe kandi abo rukwegeraho abarukwegesa niyo kagire buyihaho nembozi yabo kajura no umwe no sheka n'ubundi no shimirwa n'ubundi no jesho wayigo so herizoba turi muri Kyeibaare omu district ya Mitooma omukaya BEMUGA narishi Dr. Ben Mugasha kandi reka tugumize mu nembozi wazitiza nazitiza twatwina bikirize kuzira nito babwera nyange so kunaziteka muzanyuse bigere washoberwa kora ya Pierre inja bigere dancing natize kito naze nekito zanyuse najura dancing kazi chikachi tokumwe kito zakariza batazo ruhuru kwingana uzukushaka butakaje uzukushaka komujuru uzukushaka cyane so nguzajyo kize ngani nza kugwa mbuye n'umushyo tuzana dance yo kumisamaguru nga ntenye muka ntonse tamankaho kito jura muzuka tomugano segumbu cya dance gene kito zagaruza mukamazi that was in S3 ndero ogumzamu nozi na apana ngene ngariko mdombi yama obergaho byabajungu bikurusa ngatize kito ntize sati abantize mpare but that was katuriji katuriji tsirinyo then wish official nkito wazjwara rya zawe zo tatirze hate zange zintatirze ambanyo kokureba ari natural nkakurabwa environment nkakura ndi umukozi na kampinga entonga enyanya nguza ngure ntama zanje yes ngure ntama zanje entama zirekaha hate ntama kunzireka ntama zizara so uzo mwishomero zimana zara no kuzo mwishomero nyoka genda n'umfaraso w'ibinyasi kagenda n'ukushushe ibinyasi byawe ubiteka mutoyine shuka ugira kabura gitika ukesho yubya mu birugo konka ejo feeling keba ne shaki beautiful beautiful isi ebi bintu byona biri psychological mazum ya biri psychological mutataga gobiye beautiful because mukamutagaturwa kashu no feeling etaro nongi ati yo kindi cyo yine ni cyanaga cyo kumanyanikiya wareba so hati neja naguza entama zanje mu rugo nkizina making sure my father taro akwa my father kumangu waguze nk'ibintu noza kugure kito naki ecyo nicyo nabe guza naguze entama zanje nagure kito omukatare ajya nagure kito za nkanga kagure kito nkanta kuja by'umnankana nagure kito za maraki zukasta kushasha bigere nagure kito za maraki nagure umfarasi wa inchi 3 nagura ishuka nagura burangiti urukuga that was senior 4 nizo senior 4 ukagenda uri mu road yes road so wayitegereza so wote nabugiye na inatakuzo nkito zanje na ni watandika gamba ishomero kuko wabujwa washanga runke byundo ubundi ujuro utambuka abukuba atashishe kito wareba so nabo kujwara royal ko kumekajo rozwara or special occasions yes no kuteza nkebishani noza ko kugira tukufagajwa riki akiro chukuru biki nozozya usimura so ebi your life yonkarebe very in my view it was good nkarebe very because umuntu kugira that feel ukajya iki kintu kachiri important starting now you learn how to value certain things in life you learn how to respect certain situations in life you learn and you career and by the way my father was a poor man no konka my father na pushing akana umwana kazarugwa yashangari umwana umwe yazarugwa mboro we na nyina nawe yayifaho yatambuze bigere yaza Buganda wareba akaruga nebigere for 2 months kuza ku Buganda okay kandi ubu bokorira ibyo kuri hamto yapakasa kuya ka Buganda kuyapakasa ebusentu bihereyo yija yagure randa yaguraki yagera mutaragara ka Buganda
yatandika kutema ibiti nkibo ukatera imisimini nabiya kutema kusharo kakishatora so ejo hard life nyina naguze tabe nagera ki that kind of stuff so mwene ngera my father akaba atakwenda ngo nkabana be nangashe nanke yare abareba bana banake ni just be then yagurente because my father at one time my father kize into mushaza yarhinda ryona ukayishukira inti mireba yinti hi kachiko 15 yes konkente ya my father nogireka nogireka nte nawe gwanse geje joro bo kugire bo kugwa mwino kora nubukorera ngwente ne kwito bukuru mwino kugikorera katanda mukagiteka katanda mukagifidingiraho akata kwasa kugiteza no ente ya my father ya so echi kintu karagira ikintu kirungi okay champindura nagira ngo umushaka atambuze bigere yaza Uganda nyo hati nabwine motoka nemanya kushome bya parema hati nyobure kanjiyende natemberure waza kirore obusatu bubiri no buhare bubiri bitagukire omukavene nemwe omushawe yaje hari umushije hari yakasoza aho kuyabaje myakankunda kumutera rero nka nkunda futere ndingira munonga abantu banyomaro so kumushije akabari ishimoni nawe yakamaze nk'imyaka 20 akabari ketara wa shimoni okay so kuyabaye ijabo naritero ubucumburungi teka kacumana kani nakasati so hata mushije amanyangwara shimoni konka shimoni timanyerahi ungani mangushomorera Kampala kana mukamutaganire hamwe ngo noje kuzayo so kinakoze nyona tembarore nagenda tata rore you have to spend 6 days umuhanda hati nyobo mukasho mwazi umuyangwe ukapakinga ibyo kuri yashi kandi biye hati nyukaza mutugukirore ibitoki bisya urya imineke bukira baragamu bubari bukabini akabaza kujyamo mbwarogi yozo mukabini ya rore taka kunga byo utaka kumbuzi byo kunaba komushoni taka kumbuzi byo kunaba taka kumbuzi byo kweza mino ngena ka ibyo ne byawe amino shika kakuka shika gatara kukire so and eventually I twagenda twahika Kampala ba twakayiciro shahina ngaraba mu Kampala kare tukatugira bya zizebe bya youth camps na biha tuzajinja tujya so kunka ruri kanta kwetegeza Kampala so hata banteka bakambajangwa hano urumurago twakoma so and biha mu bitoki byabo bahitinanye ngino kugira iki okwefa hata ndiciro so nkaho urumurago I still am writing a book and I went and profiled everything all that so nkaho akaruchiti akaronka kajukari depleted nkakarumu nka Red Cross so nzo mukabaraza ya nawo kuniza gumaha bushisha kandi kwefubuka cyebyo nibi uyu kutekateka ati kwefubuka bazo tekateka kukurya ati utoka tekateka kurya wazombyo kwefubuka wareba kwefubuka ki so ati kunabire ndiyaho I almost gotten a very big problem. I can't hold these mating dogs. No, my mating dogs. Nazwazirinka wild. Konkamwen, having, come from this background here. Wakwa twinemba nyingi. Na hati nginemba about 8. So manyangu yambweza kunyita. So yambwazi charging. Konkakaro kiti muyembe kitinguruka ntembo mu kiti muyembe. And I slept in that mango tree up to morning. Nkemere nawe naki kunkano mani kirungi. Tukata zumbi tukokora ibitando ukagura ikitando mu muti. Cyaburugote ukakikoma ukabya ukazamuka ukagwijira wanoti nanso risi zo ngubu ndi ibinyamisho bitaka kuriraho. Uko kati ikibirukuza. So I had that in me. Nzamu mushesha. Kubese sirintandika kutambura. Ati murese ngambuza shimoni kambu unayembuza shimoni
Shumara umutakura tokumanya Ruganda Ruganda boda boda zikaza kuze Kigali tokumanya Ruganda tokumanya so utambura mpora so eventually around 2000 coming to 9 I eventually reached Shumana at now in the Kingdom Paris but ekije gumwanya kuna ikira hageti nti mbuzanto muzeyi Eliezer tabuka ba speed banyugurra gate nashanga bakaba bariga kunywa breakfast ande yabashemerero rwandetero buhunga ndetera ki nyoko yabe unambuze ibyo nankani biha nyoni nyobu nkani ngwejegera because it was too much. So of course what happened nkamara about a week there mzeyo go nkamwenu narya because there was food warya wanaba kuko hari byo kurebya wahindura ha myenda n'imyenda kandi yone no so nakari umusigazi mwana waje nakari umuyora kandi mbanya none akari umukiriya ringa akagashe tukashoma nawe so muhurra wakazi akaturwa muri umuseni yafo agenda nazo kuzabusiya shaija one time aturaba hine navuga motoka awesome shumbe ninkora ibina mushika swati hata nanya antayo be kiriya engagement ngande kumana nibikumayisa swati nyiza muronda okawa tunjire parking ati bamanya ngo harubusiya amanya ngo maraba hazi nyo muzeyi mushabe sento ngo tate ntanaza kuzaneza maraba mpananga tinkumanya maraba direction maraba ne yonzo motoka abantu arasasitana kandi nzo motoka amukuru stayanga sindazuka tayanga umyano wanje mnonga kafa agafuna umunyabuzari nyina hampa house era bambi akana nkunda mnonga so ai nkatemba motoka hati ibiyabiri nakora bukambigenda jawe awencho tarabiri interested kuja ngo basako baketaraniwe ngo mishomero rya Shimoni no way not even to stay there for another day haita kwasi okay so nyuwe ngenda nzaboda kumpuka ngenda motoka ye kuzamaraba mpuka maraba urusingo umusiga kumpuka mbuza nguyaza nkajinja umariya ho ijane motoka kwa ndashemererwa masum ashemererwa ntwaro munjuye nuko kwanza kuya match tanda cyumfaraso gwa yinga mukaga ntande kamu wagenda panyisa zo mu hoteli mukamutakarara hamwe ambwena kenda mbwandike mbege ndeza TV ndebe kimbweno wande ko munju so mzomushomo ati no this is so kwata by then akwate mtwaro this was 89 akwate mtwari kun by then as in Paris mtwari kun manyezi kazi kisente nakugam that was scans kwingana scans basangura cyo bwirobu gateka ibintu binyi nateka ko kushwera nateka ko ugaruka kunukija konga kankenju reka manze kubuze ko kacata kagire hati abwenje abashija batunga batsente kibakubanza kuteka no either kushwera ninga yashira kongera sente ko kutunga sente mbweno wenda ngobiki mwino tumunye that is security tutunga security so njya data bikanzumuka imbuzi kanzugura by then imbuzi kanzugura shirinye karukumi okay umwana akakwa sente nyinji ngagura ka briefcase nazite nateko mu ka briefcase birimira bingirwe naga nkabyuka naga naza umukatare nagure nkito nagubare kuwadebere nagure shaha nazikaze mitwaro mushanje okay wagira ngo reka ngarike Kampala so nija nijo myano wanje hata namanya ebiro binamanyiraho nareba ko bakoba ibiki motoka nzize za trailer biya ko kubigira na impapara biki clearing okay so now I came to Entebbe airport hata nakashango that friend of mine kuko nyine sente kanta nanyu kunu ndangu ndumutoro mshanje mu briefcase ungati nyine ukurara nyine nakani
kamwe ningwana ndara ugera tugera ki so kwa dia nawe shemerwa tinkwenda kumugambezira bitero no munyabyare wanje wakari mu customers atagira ati mugambera ati none this is a very good program ati tanako bya clearing ati tsinshara mushoma atashashura yes bambi yes akusharaho kugira ngo ugaruce mu ishomero nshashura nanka kosi ya nanga kosi ya clearing okay so ubwo kayakurire je murongo shemeye no kumugamba izina ati kosi ya clearing because kandi twarobwire buri kwingana cyo kudishoma about maybe 4 months kumpeza ati nyosho ma basics kuno gashoma basics kumenya ngo kandi sharp ati ndeba advancements of mahurire nango mukawani tura nowe kandi akanvuga umutoka nzenyi mavuga twara yapaga kangarura inoda gauza ati yaro ndeba advertising the Kenyan farm was coming and then the current vendor manager and Kebi I applied with SAT so I passed konganta kumanya gisho gukora so atkuna yeze kunagane najaho najya tkanjende kanjiraha ngaruka hije ngambere satana mawe uko watongera umurimo natunga umurimo kunagira ki itc ana ikem kesi kuna kamshoboro rana ndeba mpinda hindukire mu wareba ibyo kumugambira ati bikubushukana terambwe nakana kesi na watu excitement atumwe mwana nanye nashimira aguza mwente nikigijuka kabiriyente bugondo aguza akanyongera senta tiro kugende bakabampostigire maramahiruse zamana mahiruse marebirunka birapana kandi arwo mucyaro wagaruka mu cyaro apana I just went back to Kampala bya Kenya bya byafutama there was another company that picked me up ati nkoraho ubira karu umgiringa karu musente nyinji still company yakutwire nayo clearing okay so that company jo karu zatani teach my company nanga neje ikiba mu company jo karu bageta it was a big studio ketandikirwa I think ananka ame program Reeba Ahindugire ha TV West omujenyi witu no mukuru BEMUGA reka tumureho so barete byoma bingi okay bampereza ngo ndukirira nge konka confidence ina bingine no kumwana wanje abari umukarangane tukora ninza kubimara wo kubikiriya ringa ko mujono aratinda tongeraho ona tinka miliyoni 3 by then miliyoni 3 miliyoni 3 esentezo wazikosa ki ahabo kuba ni imagininga ngo gukaba umurundo gwo kubanza kwata miliyoni 3 abo konkamara tujya mukazi kwa tumundo kumwe kabaza kwatankashina nake mtwaro kinana mtwaro nkaga because shipment zikaikeze rumunaka mtwarenga hi so ndashaka kaguri umushara ningazi ati si no mubwira kitu kidogo kitu ubwira umuntu ati what by then hadi umuntu koreta ibintu komujona wagerwa kubereta ibintu bine imba kwa umuntu umpereza invoice umpereza parking list umpereza either na bureau of lading nanga ewe bureau okay ibyo ni papuri bukurete ibintu byane biragahero no bitaho mahanga nabwo nibija so hati ibi bintu ureba mubara atojye tumujona ibintu byawe umaze maguge nyine uti ibintu byakushashura shashura ka miliyoni 20 kandi zuruzo bueno hati wagerota ati yo nimbasa nkikumi
ataranga shini mbasha kwa munana kari munani uzire hati munana zitekaho hatukiza mwana zumba customs ureba muri kumwagira invoice nabiha bakabona manyana mwena nkatimu by then ibintu bitakabire streamlined so chikora ibintu by'umuntu bihayo sasure ibintu government kwataho nari abagwado niyo kugira ki niwo girakawo so that was so kuna je kushanga nyona shanga nasigaza millions zingahe ishatu Komujuni sente zikaje kudeta ubuzubezo nkakerwara no mutumafi mwe niwe sente kezo tinyine bank account tigumana bank account njoma isachi tinyine ki sekina kose no manye akare bishaho ebishaho bya bikaba biyene bakaba babakora omuntu mu kitundu bare bikaba biyene obuziga so sente kazipango mbishaho bishatu obwe ezo miliyoni ishatu koba no notes zipangire ziti mbishaho bishatu sente ubona nguka napanyisa akaju nagira so hati nateka hati mwene gukora kwanje kukoma akantahe akongwira sente hati nakushuye umukazi naburiya amitwari kumtora shuireho hati waisishatu wagaraka wamutekateka naza kukombeka enju nungi naza gurente naza mucyaro hati mbeko umuntu nanye wakabi yes so and indeed so nagura motoka yo kuhanza wajigura shirindi zingahi kajigura miliyoni emwe sente zanga ko ahari ishatu ibiro zikirwa honze kureba miliyoni emwe ekere kikaki akareka Nissan bakana bageta Nissan B12 abo nashanyene bakora kishayi kare nakare sebati shaba kurya barandi umutoka bamvuga umutoka yanjye hate Jonisani keri nka pick up keri sarunka sino guru Nissan B12 nishijijwe namba it was UAF 940 I still have that remember that now so shana nagira nakora so yes. But you see as kuno yacharo tene cyo wakozireho nangwa nija ataho igete yaho nkayumba yaruguraho natega akaju kanje k'ikikorogoto naga akaju kanje k'ikikorogoto kakaruma kamwe nashamushije ine motoka wayambeka akaju k'ikikorogoto nanye natona akaju k'ikikorogoto hata natanda ko kureba wari my sister nanye hata najya ntagumukire kamushomeshi okay nanye nagira so mwe natandaka so konka as we just kept on moving nakureba nareba ikintu kwenda ikintu kinaventura ni nyanga in life Komujuni niba kweta cheap talk yes ushanga abantu mwe bwenu ko mwashitamankansi y'umuti mwaganira by'umpira hata muguzoro tumotoka mwaganira imotoka zorana zibanzi zingana same type onko motora ati mwene imotoka yanjye ne yurukanga mwene ejo life ndebe ejo timpo cyo basi then ndebe umuntu I had to look very far in terms of preparedness no wabo kurebe byono kogera ko abantu bakugira local clearing agents then kakaro is companies then to mayanka internship okay Panopina Transocean those multinational companies so ko bimuka imabanda abayija chata brain or zo company so ati konka nyo what I did I studied the pattern ngira konka hatroko clearing agency ruri nkarugo mucyaro nabondo kunu ya intebe nakana baroko kabyafibi so nyo what I did nagira ngo let me study the pattern
of these companies. How can a company, a local company, just, move up to that level? Yokushanga umuntu niwe nogera corporate clients bitari ugira ngo Komujuni waza Dubai kuza kureta ibintu kutegereza airport ojena na airway biro nangasha nagari hompo bwa invoice nze kubusangura ndego figures zindi rero iryo life ejo ndeba how can I shift from this life to me mbani ngambara bana bagenzi banje amanye konka bashya muri kiturebe hari bashoboye ko match aya ubu twatangiye muri twagizira amaka twagizira icyitso utumwe urigi n'amabondo nabiya twatangiye buna mwene gishaye iki ncyakare kubakuza kwimuka twashanga bakikinga so that's umugera nabaki mwene shi aba bantu abo tuyine baroko nanga karayansi ncyakare karo provision customs act rero kubasa kubahereza nabo powers self clearance ko bakusharamu bakagera ki bakaza self clearance ati tukaza yanga abana ntentebe naragayo nija Kampala waza kutandikira he yes Kampala nagira ka room kanje kamwe nagira nundi jo muntu abantu babiri na stamp yanje naki nagira nkandaraje Kampala kangire office Kampala and stile miromoneshana konkanye na muntu go mu Rwanda nanga za Kampala para mwanende para ibintu byarahanga tandika kumanya manyabakuru but all that time can in the only starting one thing. Okay. How can one shift from this tradition of this life ngoneko akaza nanye nkaba transami nkaba panropina nkaba nkachi mwene ureke kutwita ati Komujuni nabana birigenda tutumanya kutoya natwenda immediate fixes and that's where now a problem between nyonkareba hari anajya konkizi companies zo ureba ibintu bakuri ureba imotoka zabona zigenda mwene urawa niyo wagira utu nanye nkizi nkabanda mpora manya nanywa nabantu manya nakushanga nashanga nako mu group y'aba ministers manya manya nanywana mana kanareba nakanankana until there is a friend of mine as a minister nga nanye nkozere kine cyati so asharamu ampereza a big contract na Uganda Telecom. By then Uganda Telecom bakaba hari bageta ngo ni ikabeli NAP 2 and NAP 3 bakana baleta all those towers of north. Okay, come give it to me over 50 million euro. Okay, so ate jo manyana chu atana kwata corporate client. My nini was target ya yokubuilding my profile. Tebe byo kugera Komujuni ko yampe sente kurete ibintu bye because it used to happen so many. Sente naziga n'ibintu bye tena muhaso that kind of stuff. They you on the run. Yes. What is my profile with my integrity and my name beyond kind of in tandem. So na kurejo nanka successfully. Have you compared another contract? Compared another client. The contract take kamaro bire burkwingana ki? Nka 2 years. Wajigoba hota. Ngaka jigoba. Ebyo nebasa kuba ni babire nka turning point. Yes. Eka turning point. Okay. Nkajigoba. Konkano ma toko da kamera nanka ko kuvuga ngo tuchaka rero bakaba yore tokana but it's okay bitinga jugoba but byo rumayiga shashore mishore tari yawe shashora pay as you earn shashora biha then atengera abakozi nkabana wareba hatentebe nayo uteka y'ibranchi hatengera branch company beha hati ngeje nabaza nagira
Nile forwarders. Okay. Baitu Nile forwarders nkantire mu group ya politicians. And nakureba nareba my vision batakurira kugishikiriza. Nareba first of all natakuba misunderstood oshangu ebintu bina nkebinkugira it is because of that favor. Okay. So kuna heza nyo ari umwana wanje omujungu. Mushamze akagira ati Ben, my boy, leave these people. The group ne Kampala club. Jeez. Juwas. Tan kebia. Gordon Narogam. Natanka BEMUGA forwarders. Okay. Okay? I incorporated BEMUGA forwarders. So hati BEMUGA forwarders hati niko kutandika na ijaka mpereza na another contract. Yoruguto rwa capture rwa Tiringi capture rwa road. Okay. So ebibi tugenda nyina beresere abantu abo mbakiriya yenga ibintu byomba baretera executing a bond zinye kugira ki nkikora chwa nengihereza nakana. So because of my now interactions na biha parampora hatinyija ngira abanywana banje hati batandika kubakananka batandika kugira nawo kezo sarasene kandi yatandika ya with the general sare barete bintu abimpa mbikiriya ringa hati bintu bikuteka reve ndije rukoze ntari mwebwe ntari mu wipo nambiha waitegereza hati byo no yizire a team ugeta branch energy. Okay. Neraga South Africa. Nubaza kutipa gold kana moja. Hati because I was the most now knowledgeable what have you. So bajeje bampereza bintu yemwena nyangata kuyetegereza. Okay. Konka kandi jangu tiko ja kunanga nyolet Milano the job. Kuzo bakaleta ka 3 charter planes. Mamoto karmbia biona airport yona tunaza airport na nyizo I felt big na nyini tuyona na bikirya ringa na tabo dimwe nagira baza kara moja bakutimba gold. But branch na after I think 2 years by hitting us nakan. So that company bashara mu being local haba bagane company bajiriki. Okay. So now there's this man who made me now, called Brian Westwood. Omujungu. And his wife Mitzi. Bakawaro party ya branch energy. So banyeta kwenda kubansigire ibintu byabo babahiri. It was a Land Rover 110 and the drilling rig ya mizi and some other things and wines and spirits and bichi. Kawari umukashuka ki kurukansanga kebishenye kabiri. Babinsigire mbaguruze mbatwekere sente. But tuzayo because I was taking them to the airport the following day. So I tunywa kandi kinyomwenje gwanje we komujuni. Tunywa bwensinda. Abantu bashatu. When Brian Westwood agira ati my son. Hona mazima narugo mu yango mu. Basigire mark. Mazima. What do you mean? You want to build a museum? What I don't know. I think my conscience is telling me we're going to oil. Huh? So that you know, oh, you see, are you a shaker? You what I said is talk out was so by the because that was 1996. 1996, there were no phones, no mobile phones, but he had a satellite phone. So what he did was Kapelukoni at the Mukamawe, the funders, Tony Beckingham in UK. We just know that if you get a license, here is $60 million for drilling.
so tutone tukirizagana forum de njemba picking batware entebe umpiye mu petrol mu sorte na ga petrol mu sorte tutunge license indeed mukajeje njera mba picking tuzentebe ibi bitabe just in a minute batware za license. Now we came to Kampala. Our minister by then was Minister Saida Bumba. But to was supposed to pay $200,000. So to Mushem Twitcher and Tatungala. Anyway, after a week of what is this? $600. $200,000. $200,000 is a license. Social license, it pays up, blah, blah, you know. This man now moves but they went to UK. To look for the surveyors, seismic surveyors. So kuna yaho batera kuba kunyenda UK. Gandagazaga UK. Hatrumanyenda UK. Immediately my visa and everything you can call British embassy. In 2 days I had a visa, I had a ticket, jumped on the plane, I went to UK. Ya hawishonga yowire twabasa kuhendera bitesa bite rukwija mukama kunzire tujagaruka ha umwanya nugugumwe guest n'umwe kandi turugumiza muturukuhendera ebigambo byaba birungi munonga konkankiriza tuhenderaho program Reeba Ahindugire nandi Betty Komujuni nyene asafuturi ahe wagerard katsabe kandi umugenyi witu ni Dr. Mugasha twaturi umwanya gwa rwenkanja muri Kyeibaare muri Mutara district ne Mitooma hazo umugenyi witogu no wabantu bamanyanka BEMUGA ninjira nagamba Dr. Mugasha mwene wasa kutacengaje konka kungamba BEMUGA automatically karaiti kaka so nuwogwe konkesa biter kwija mukama konzire ntujagaruka ha obwire nuwo umwe na program ni emwe Reeba Ahindugire mugumeho